Kei te patu ngā rautaki mā hora pūtea a te kāwanatanga I ngā kura rawakore me ngā kura tai whenua. Koera te whakatau a Kelvin Davis mā ngai mā tauranga o te ropu reipa. Hei tāna koera ngā kura e tino rongo ana I te mā ngeo o te rautaki hou a te kāwanatanga. Me tōna no hiahia kia aro matawai I te pūtea tautoko ki ngā kura ia whā marama. He wero ki te minita I ngā take mātauranga. Mō ngā kura e haka wera ana kia mau tonu o rātou tamariki tainoa ki te mutunga o te tau, e tino pakeke ana tēnā āhuatanga, kei te wepuhia rātou e Anne Tolley. Kei te kōrero a Kelvin Davis mo te rautaki o te kāwanatanga, e aro matawai nei I te maha o ngā ākonga kei roto I ngā kura tuarua o Aotearoa, I ngā wāhanga e whā o te tau. Hei raro I ngā whakarerekētanga ki te piki ake te toko maha o ngā ākonga, ka piki ake hoki te pūtea. Engari ki te heke te toko maha, ka heke anō hoki te pūtea. Tērā te tautoko o te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori. Ko kite atu, ētahi kura auraki me ki, e whakarahi ake, te kaute o rātou tamariki te paunga o tētahi tau, ngā rungi te mōhio, ka whai pūtea, o te rārahi, o te tau kei te tūmai. He tūmuaki kura a Kelvin Imua, e mātau ana ia ki ngā uatanga o te tiaki tatauranga. E pai ake kia hoatu he rauemi, kia āwhina, kia tautoko I te kura, kia tonu, kia mautonu aua tamariki. Te mea nui tērā pia ka whakaaro, ka āta whakaaro ngā kura I mua I tā rātou tuku noa, I ngā tamariki kāore rātou I te tino hiahia. Ka whai hua hoki te kāwanatanga, kai te takiwa o te 1 miriona tāra te whiwhinga mo te kāwanatanga. He tā Gardner, te karere.